khublei pibaro kakting junga kadai Bankerlang songthiang ngasong ngasa hakashinong mayop bangari boy district hasua bangan pensingau shapi yakni kaputri ngasngau dei ban ai khublei karpang yak Rikhasi TV live away channel kabla penia yakni ke jingiakob thoh putri shaphang ka Rikhasi habangi pai syakari Rikhasi kanong kenti junga jengpi na du blayo ka state pura lasut lashor da kamikhalaya pheutli kisnem kilatlun kathma bari hapha karung kadau ayu chaken keni kijing dawa la chapen thami da kumnu nginia da kumnu nginle da kumnu nginlai na kini kijing e la ngya pan snap la jli ban sngo hangni hangte onga khlo la kha ki seng la kha ki kanhun la kanong rim bakin yakhun ban yada jat ban riu nong rim kalong bala pen khamti unyi ukong la dum kabuj la dum kastan da kumnu ngin pendu ki judas menta hooi la sha yaisha na mar blatre berba kaspa habangi pai syaka ilp kasti yada yakirit pat kari na du kat pra nyau pholai bakaladon hadu menta 4 urlong kabil bala mencur dan riu phongut ki MLE la shu sateng baca penthami la sneu jamdau la sneu danda uyai ong bo un pule benia shwa sarkar menshwa sarkar menta yanungin ben ki juk sudah la nungin yo ka ILP home minister udang sengap menti kenyo alabiang ki kor sawa ngin but no den chat ki long shwa pan pandam no yaka jersi satang bensei ukna berhenti uput usam kami khalaya hadu menta ompat saibha sin e yaki basa haki kaput menla kapur kisha pentut mentangi don ke jingkermen belaya kendu ki RCM yaka jing e uput usam mikhalaya ka asam dan bok kini ya menjur kumblatrang da upat bhur hamta biswa berkonrat sangma wanra jingsuk yaki armamla tang ini ken kan penkut no kenthei sinrang tililang baro ya kalawei kalengden jungi menta kasyong hanga hapi khublei shibun